amenehene nkwata ado so de aba mame ma abra pokwa ahwede so akwa aba ansa abra so ndwenka ho enka won so asempa onyame gusu hyira me odobade ase sa wo so ho ye na meti ase ye dobade na ase ya na megedi sa wo gusu a ekai dwumadi eda yanim no okay dwumadi de kakai na se de da mensan de hu no wompa na so de abreme ana dwumadi be meka dwumadi de da wo sa ye dwumadi meka se no wase de da wo sa na ye dwumadi ana so wa hu abanti mekoso ada wase dwumadi be na kan wase ese wanti no ye hu ye na ye beda obibia so ase afi wendi dwumadi se oguso akan ho nyame yadoma ye woda dwumadi ni nyina ne se ye ma woda I would done a whole Jamaican. I was a bacho POI. A bacho, Pepe's guy anymore. It's no. And in Pacha also wish me in advance. Sir, happy birthday in advance. Thank you so much. I'm not sure about Ghanaian times in it was. Zaza. Asamba, yeah, that's in your Konya or Jamaica. What's ya body be adwumati adwa fashion here Ghanaian times no bokrata na medi efrasia. The big one was over 30,000 passports remain uncollected. Foreign Minister na say Shirley Ayokoboche and a worker say so we call various passport officers are omanfo a wo mo apply for passport na o ma print here wie over 30,000 and egu ono mo say o ma waste bukunu keke womunye o ma dwen se o mo ba beje aka ho etu omo dia distrede to Ghana for nim so we apply for passport o mo show so ma send text messages kra yeah obetime dia chewu passport office kra o passport no wo na wetime akwaji because o my Ghana sika ono mo de print na nkrofo so aka eche o mo passport ibi obekwa si booklet asa na ya dia print 30,000 go ono mo na wo mma meje enti ha dwen pa Ghanaian times mu afi kwata fencho so du ba ko no Ghana man panyina be de His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Baumia na waji ni fugu kama na wone wo mu a wo yare kwata edi enkita ho ena opanyini e kire se leprosy na yade so yetimi ye obia but the rate at which leprosy start ye nyen so ase nkrofo get over it still ye stigmatize it as wo yade ni obi mpese obeben wo sabi ukoware kura na ofie bi wo ho no mo a na abusua na twetwe wo ho wo se stigma no ebra so si yetwam kura emfiri ya brabo eso na public accounts committee no so tenase park na opanyina wono di animu Dr. James Kluchaveji what say abenyu maku ahodo wo mamu ebi charge dollars ebi charge in dollars in dollars etiama Ghana ai now we exchange na act na asa Ghana has cedi ne edio by ebi charge in dollars na say rent na ya han kura ebi tua dollars wo ko ha dan no he say $1 a month it was according to Foreign Exchange Act 2006 Act 723 no e kire say was ye deep jaw yanka se cedi nim say ma cedi nim be yedu enti obi a nhwe wo ya ban adwuma say bia wo koye engagement bi ne be ka cho so $1,000 bro say enye ne sa mon convert into cedis enti bia 12,600 Ghana na aye kama sabe ya be ma ye sika no emu be ye kese unim say Joy FM so ye journalist ba ko na semi over 5 years da ho na wo mo kokot nra enti wo hwe kwata fe to so me yensa Latif mfonyi da ha sei na afi yanka sa ye lawyer Samson Ladi. Mr. Yes. Yeah. Mr. Anyini so mfoni da ha. Omukọ court de course so minim se wadi achi 5 years Mr. Kope Ghanaian Times de workwata na kenka na de atwa mu no wonsu wo hunu baby asam no ekosie why na da so youth employment agency. Why? Active. Very active. Yeah. Was say why you create 17,000 jobs for youth in 4 months. And you Ghanaian Times actually had no more any attention. We said the Mranti and Mabawa, woman said, go on what to say. And I say, said, yeah, a numa one will be sector say one more, Nipadodwa one more fa, Nina Munkomo, our Ghanaian Times, the Bokrata back page, ya when you became Kanya, Ubenyamu and Tiase. Right. Mami phone call daily graphic da Bokrata yimu, asempa, Mami Misa say. Wako bebi akoto aduane say ye restaurant ada say omo tonto aduane okwa hu yi abisa say ne vending permit a free FD ho no owo bia na so ni bi na owo bi so a wa bisa ma obi approve ya cho say oh media kra ni wa yi bi da e ba jo bebi amofi ba sisi amu bisa na sa na obi anko didi ye na aka ho asem enti no wa ye mi bisa wasem na wo bisa masem ti asem pa mi bisa wo last mo ba mo se benko mo bisa na sa enne da Bokrata mu asem na mi bisa say
And then when was the last time I caught Diania? Me say that Ben I called the dia ubisa say, Mammy, I will tell Diane, one crata FD for the Amawa. A chess out to me 20 and mammy told you no, and what be said paying. Diane has said once I've been what to me that say. Now, and so I don't cast ye the Hujuma, and ye, me and me story no, Emma, ye be said so beaches on the Diane, the accommodating the one Diana and the others will be dear. And you are no so dear so quite business or permit in the idea way. Now, so FD for no more cassen as a pomot say, one now will quack to Diana so was Sudie. Sir FDA your modie, one sooner will quote Diana. I was so shese onipano was san cat and I chess ampa. Essence I won't to me question be our Diana and a kitchen near the don't win room. What Diana say, Okita FDA and Crata 9 and I say FDA I said money in dear ma you go guide joint that's a mini baby. Oh, the Danny myself, but so ain't you know. Now no one tell you provoke when we were some damn to what you are crying a man coming to you a party and come you are so when you can look at Cano, that's it on a common, that's it. Yana maintain some power for a still no sit on your look at the Esino. The book at Crano, yes, you know what I was a Drachemo. I don't you, and see, as some person say. Yes, we were stood ye say a quadradian baby sa a restaurant in Pa. I was so shy I to walk salon now coyote no one more one ma hairdresser Jumana or one boarding cat or board the treasure na a bonny shop mu into restaurant to Kwana or Qua FDA say a yesterday see a besha so nipano was a permanent bia a bonum and son what to Dianeno and I say a quantum so be san sana what sansa. Yen na yenim said and saying ya juma kwanya ba ho mache sorry no be plan na dwunti no adidi wa bonten de enyo bakofo nyem bakofo nkwa na didi abonten meme didi abonten manso didi abonten enye ne pedo na so adwuma semuti no e wo se ba nsa na eno na daily graphic e de asemi abato ha yi na omo chese nutritionist no e wo Department of Nutrition and Food Science our University of Ghana Professor Matilda Stenasiedu and I ekase was say FDA for ewo adwumaso a ewo so mobo e de mo man no ene say omontensi krom na omonhye say omo tonton aduane omo ni permit ni nkrata FDA dia ma wom a omo koye health screening me ehunu say womo pomudin ja brane omo mogyamu ye omo de be no aduane amaye ne omo potamu so omo no aduane ni gina egina brane a wombe mu mabodi nkrata no wo so omo mpam safo ni nyina free street na omo ton aduane wo munum na omanfo ho ntom san say we no yellow city wa che de na ba na ye ka ho any plain rice the Fred na aba na ye ka momont na sentwen ma ne meye kase emergency mo sansa wonim say FDA for na anu amene yeroda asiedo edi nkobo no o se ampa omugitum say ne nam senkrofo obi e pesikanti no anu de na sikwanchen school for kwanso no wano de ne si enti o madroso ne sent national service for na eba no so mo train wom e mo ko ranso ko esa adwuma ni bi de boa enti no yesrewa sa so nim sa wo ton aduane e na woni nkrata enye hu na ye bo FDA for be se wo mo dwumade no mo kena tutumika ni mani mi akokoje ansana akache ediama ho ho asam e wo daily graphic da bokrata yanim e wo ha se na anocho aba aduane ya meka se nim joint american ya asempa etototwuni bitanse nyo no na chebe ho a Then now can. Enti mami fa kata fa to so dunsia. Waka asema se full stop. Say joint there. Yes, say there also some eba. Wonim say easy. Dey ta kire ma fu joint. Normal. O dey go kwesi ya. Joint there. Dey work graphic anim. Patro me kan pepes. Abra nya ha na me kire o. Me patro me kan me da bokrata me se wa. Da bia me kire na wo ha nya ha. Patro me dey o kan me nim dey ba kire o kire me ni. Enti ECG adwuma ko no mo dey catfish wo no. Era be o dey kwesi ya na nya bo. Na ECG and so at the we power eka $600 million e bi go akire na public accounts committee e kwa setina no and na omodia to be power mpanyifo ani so omonkeka omo ho na sika bia ECG du no omonye ne intentem na cheba no sanso a e di sunsanso ba sanso omo na nam so omo generate boabo nyina mahode ne de mai ne ade enti no na ECG e ton no omo san kasika no manfa ne omudwuma maintenance ne de no manfa nya o kene bi no e betu di sunsanso abre omo mu ni nyina eno ntino daily graphic ani ma se wakata fetu so dunsia eno so da na asempa wonim se ba
Bank of Ghana policy rating is say 28%. And also e ho asama wo daily graphic mu abekan. And not so about the wo ha iso dada. 30,000 unclaimed passports omawie enso egu hono ma passport officer nkranyan we batanche nkrabere. Etu odim sa wo de ho a wa ya wi akona kwaje why na ho na ho no mutumi so wonum so wonso wo kwaye na wo okay betumi aba so bo mo wie ya okona aka abo na kuntine de ni say hono ma onim posa ye ready e bi pade busuani bi ampo nim so oye enti omo nya no mo publish list no na ye hunu omo mafi mu ne fa list ne ma wo pepepe odi jagoro boy na wachi goro boy na nsan kan goro boy fufuro ho akwakoye wo nim se we nso de atum e de atum ya wi akopem se betu goro boy se no asene de bia o mbako so apile ne sa yes the new crusading guide obokra time the big one e wa ha was say NDA bosses face courts Tamale High Court ne be kwasete na ne na kwantirefo panyi Edema Northern Development Authority twenty say NDA oni ne deputies wo mo kwakwoto na we no aye the Republic versus 1 Sumaila Abdul Rahman mo kan mo kan microphone 2 Steven Yereru Eggman and 3 Patrick Siedu 4 aye Andrews Kunari na Tamale High Court ne be kwasete na court 2 and omo chese mpanimfo yi wo mo ewaro de contract MA and Kill Consortium ya wo mo anhwehwem amusem wo enti no ewo se omo de kata hyehyɛ ne prayer ne dream die ntansa bi abɔ wo mo eti braso se wonom ekokoto eti ene dey no na chese Tamale High Court 2 no be kwasete na mpanimfo asem no wo mo atna so ahanso so o say Alan is a man of integrity. Reverend Dr. Robert Ampia Kofi. Na sorry na Alan Kodwo Chairman. Okoda nyame ase Enkani Trade and Industry Minister. Na Sophie che so papa yi. Se ka integrity pa, onse nyo obi na wo integrity. Obu ono ma uhu na otimi so wani monyam so be na be onse tontoro hunu. Bibia nim. Na papa we de wonte sa, wo integrity ni mu odru pa. Hassan Tampuli cut sword for surgical and maternity block for constituent. Maybe we bibi say ya. Na automatically mabedo. Gushegu mrashe bedwani. Hassan Tampuli wo twa homem maternity block wo ba be sibi. Na when we are 120 beds and sana 40 extra beds facility. Na se okeka bomu a panyina ye adwuma wa ye adwuma panti won nana mo hemfo aka won ho abomu a wo makotwa homamu a dwumadie ne efrase no kra da nche ya wo si sa surgical and maternity block rama wo mo no wasai etwa homamu a wo bie nurses bungalow ya na wo musie no so ano nti sa ma nurse fo won potem ho wo ho aha wo mo pa we minwem La Bianca unim La Bianca yeah, La Bianca stories there's about baby but sure there's still I'm so mo go so yeah okay right Bachomate why that's it akaya 2 minutes into no abna poko ayenye sorry so yeah Mame nkwe na memfa nko daily guide da bokrata no kata fetu sunsia na osofo ponwa wono na woda Life Assembly Worship Center Reverend Christian Kwabena Andrews dodo na frɛ no osofo Chirabosom osofi asafo manim any TV so live odi atu dwase wono na yire eso wo gya no be ya fini krompo na ba na fifie adan a wono oba bia ne ho ofe wo se ga ne ho fe se ga ne ho ye fe papa a very beautiful girl enche bia kwa no bede na dit ache asafo mani nyina no so for ma so ane ga na kwa nti so for ma adwa line ti de buafu nti aware no wajai enye no nko o sofu Chirabosom se ne yiri tumini na safo na sofo nketo bi kambo mu ede ni chinchin ye so no krompo no de juju na ye na sofo die no amma ho nsam ba ye ko wie choba ne san ba be pa chew ankwan kosi aga na woso no no ba ne be pa chew no oda ne ho so pa san se oba wotumi ni nipa bia woni omo ye adwuma kambom e kan sam de gu ho fidie na chese sa ba no on hyeda eni adwempa na papa ya so sofo Chirabosom so pe president adi Ghana ho Ghana Union Movement ono ene sofo panya woda no na wono na wo chese wono de na ware no se e kan no woba no aye ya de koye na japade nyina no ba no pese oje wo mo makrompo no ba no pese o ya no waje nkwada ni
nyina boso na so anamon bi oba na tu bia no ankwa nkosiaga enti eno so ho asem da na na bi mu so wo monte ase de enti a wo sofo mu anka de ukita twro kronkron ya mo na mo chese wa ma wa wafo na afa kokko wie tatimi akwakoche oba fefe wa so dem mu na ni masamba kwa sofo asempa mpatro se me no na di dwuma yi me da se pa enti asamba kokko mpa mo chese sofo chia boso nkra san akaka ho no eni se ma fefe fo bebre na wa so dem wonum enti so sofo ho kire no wakwan bi so a wotumi bo bi mu nchen so momo ano it's another what you say enti no say edru dia din se no ohia samwa no ohia rechiche from nchen a ebibia obebo obi puno se de ma fefe wo ho no e wo so obitumi boa no wo se dwuma no so eso pafo no sa adwuma no so sa na wo so hwemu a na otumi hu na wo hu anoche aba line no sa no abra wo se test wo mu sa no a na ye sofo na wa ya na ja wo de kakra ya dia so hu na ekoda nim na nkrofo so monte asese so fa okita bible amo na mu preach say mpinatwe na aware achi mpinatwe ne ade ne nyina enye no nkrofo adwala say na ti so fu na tumi kasa ansem we na da say ayo na manage time o show you so na me da say time keep an plan eno so ya say ba kwa so fu chia bosom dia bebom e wo ha say na obi dia to say ba dia fruit you shall know them and dia no kre pa na obi wish me happy birthday na